Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ku berkarenakan Nabi maksud ambil kabulkan dosa diampunkan hidat penglamanya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Rahmat salam mugi dilimpahkan Nabi nujankeun kekasih Gusti sareng panmulyana jalmi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqattahami. Nabi kekasihna Allah diharapkan syafaatna dina